Uprkos krizi, koja je primetna na planetarnom nivou, akademik Mihajlo Marković ubeđen je da ideja levice ne samo da ima budućnost, nego da predstavlja vitalan politički projekat, a da će to potvrditi već tokom narednih decenija. Počele su promene koje se jedva zapažaju, promene u opadanju američke sile. Ona nije već više ta jedina preostala super sila, zaglavila se u Iraku, u Afganistanu. Postoji jedan blok zemalja koja već uveliko se otvoreno opire, tu su Rusija, Kina, Indija i okolne države, Iran i bivše Sovjetske republike. A da ne govorimo o državama u Južnoj Americi, počeo od Kube pa preko Venezuele, Bolivije, i Urugvaja. Tu raste jedan antiglobalistički blok, tako da je čak ideolog svetskog globalizma Bžežinski nedavno morao da objavi jedan članak u kome je revidirao svoju celu orijentaciju iz knjige Velika šahovnica, kada je govorio o tome da dolazi američka hegemonija na celom svetu i da će to biti 21. vek, će biti ispunjen borbama oko osvajanja velikih izvora nafte oko Kaspijskog jezera, pa onda će doći na red podela Sibira i tako dalje. Međutim, sad je morao da odustane od toga i sad on već govori o tome, ne može Amerika to sama, Amerika mora da ponudi još jednom broju država, pa tu nabraja i Rusiju i Kinu, koje će deliti plen među sobom, tako da bude jedno 8-9 zemalja koje će podeliti svet između sebe. Budućnost je neizvesna, ali u svom slučaju preostaje još uvek istorijska mogućnost da kada se u jednom društvu formira jedna kritička masa ljudi koji su svesni te situacije i polaze na kritičke analize ovakvih globalističkih kretanja, pa uspevaju da onda formulišu jednu platformu koju bi mogla većina ljudi da prihvati, a koja u ovom času ne traži ništa više, ne traži nikako besplasno komunističko društvo, nego samo to da, znači, to bude jedno demokratske društvo, nego ovo demokratije nema na zapadu. To davno već je jasno, to su i teoretičari priznali da tamo postoji vladavina elita, a ne demokratija. Znači, jedno demokratske društvo u kome bi država regulisala prirodne procese i u kojima bi, znači, bila značajno poboljšana socijalna sigurnost ljudi, uspešno rešavani problemi nezaposlenosti i bede, kojima bi ljudi mogli učestvovati u većoj meri u kulturnom životu i u kojoj bi u svakom slučaju imali obezbeđeno zdravstveno osiguranje. To je ono što odgovara Marksovoj analizi u kritici Gotskog programa, da iza kapitalizma dolazi jedno mešovito društvo kao jedna niža faza tog budućeg humanog društva. Sve one države u Aziji, Evropi, druge, koji su slepo sledili zahteve Međunarodnog monetarnog fonda, su propale ili su na putu da propadnu. A preživele su i čak se dobro razvijaju one koje u stvari su se opirale tim zahtevima, kao što su potpuna liberalizacija, potpuna privatizacija, monetarni fundamentalizam, dakle sve ono što su osnovni zahtevi Međunarodnog monetarnog fonda. Oni koji su se protivili tome, oni koji su, gde je država sačuvala poluge kojim upravlja, ne planira detalje, ali reguliše privredu i reguliše sve ostale oblasti društvenog života u kojoj se vodi računa o socijalnoj sigurnosti, o zdravstvu, o kulturi, ta društva danas imaju šansu. Mihajlo Marković aktivan je i u 9. deceniji života. I dalje učestvuje na seminarima i stručnim skupovima, piše i objavljuje, nastupa u javnosti kao bridak i nepokolebljivi kritičar društvene zbilje. To je delom dar prirode, odnosno
Svi mi učestvujemo našim rođenjem u jednoj velikoj lutriji koja se zbiva raspodelom genetskih dispozicija. Ja sam očigledno imao sreću da nasledim neke dispozicije vitalnosti od mojih ličkih predaka, ali to ne bilo dovoljno da onda nije bilo jedne filozofije življenja. Naime, ja sam uvek smatrao da treba samo minimalnu pažnju posvetiti tim materijalnim sredstvima od kojih se živi, a nikad ništa žaliti, apsolutno ništa ne žali što se materijalno propusti ili što se materijalno izgubi, jer je pravi smisao života u kreativnosti, u učestvovanju, u velikim društvenim zbivanjima, u prijateljstvima, ljubavima i tako onda nisam trošio sve one snage koje pojedinci bezumno potroše u lažnim ambicijama, u velikim brigama o karijeri, o sticanju vlasti. Do toga mi nikad nije bilo stalo, ni do vlasti, ni do materijalnih dobara, ali zato sam onda mogao da se posvetim ovim drugim važnim stvarima. Najvažnije stvari u životu su besplatne. Tako to je. A jednom ste mi rekli da čovjek ne sme da se navikava na bilo kakvu vrstu raskoši i luksuza, jer onda u ozbiljnoj opasnosti da prestane da bude nezavistan. Sve što imate ima vas. Naprimer, vi počnete gradite neke vikend kuće. Odjednom vi morate ogromno vreme da trošite na to da ih obilazite, da ih popravljate, da ih čuvate od lopova. I sa minimum posjedovanja vi imate maksimalnu moguću nezavisnost duha i nezavisnost slobode kretanja, da možete da idete gde hoćete, da letujete gde hoćete, da imate što više vremena za svoj sopstveni rad i to je to. U časovima dokolice Marković i dalje redovno igra šah, a u starosti je sačuvao ljubav prema muzici. U profesorovoj radnoj sobi, osim knjiga i rukopisa, nailazimo na kolekciju ploča klasične muzike, na poznata i manje poznata dela umetničke muzike, ali i na ploče i kasete savremenijih muzičkih pravaca. Završimo ovaj kratki životopis našeg najpoznatijeg filozofa pasusom kojim drugi veliki mislilac, naš savremenik Slobodan Žunjić, zaključuje predgovor Markovićevim izabranim delima. Marković je sada i fizički i intelektualno doajen srpske i jugoslovenske filozofije. Danas gotovo da nema ni jednog našeg filozofa koji nije studirao kod njega ili njegovih neposrednih učenika. Stoga je njegov filozofski rad duboko utkan u sve pore našeg filozofskog života. Razvoj čitave naše filozofije posle rata, njeno oslobađanje od staljinističkog dijamata, njeno otvaranje prema bogatoj filozofskoj tradiciji i savremenoj evropskoj filozofiji, izgradnja jedne autohtone filozofske orijentacije i njena afirmacija u svetu, širenje filozofske kulture dijaloga, institucionalno organizovanje filozofskih istraživanja i obrazovanje mladih generacija u duhu slobodne, kritičke misli, sve bi to bilo nezamislivo bez akademika Markovića, njegovog rada i njegovog dela. Niko se ne mora u svemu složiti sa Markovićem, ni u politici, ni u filozofiji, ali to delo svako mora poštovati.